Nthiguru ya Kenya ne kwithikira kumanene kwa bianto nkolokia 30 birabi umire ntere cia Rift Valley nyuma ya makondoria ya kiumia kithiru na ritirira mbere matendereko ya kwithira ya kiumira noti ya keba amuna boki uria kira kinene ino batere kwithira kiuru ithirikari kana ni akari ntere cia thwana kari ibethirite bakionania kuwirwa nyuma ya muro yurayunuka note mantame kwithira yukirigerwa kumane na ngwataniro ya kari na inya thirikari imebango ye yomba kwithira ikirigeria mitino ya ikaiteneka kambure kimenyekana ati thirikari nene na chiema county itietherwa china kigina kia kurwana na mitino ikumania nonto ikyo ntukerwa reto kuria ethira no kuthwania thirikari nene na ya makaunti ni bangite bakwane bokenda kurigeria makondoria na wenyangia mburene irikana kwithirwa kiaraniria batu kulokira namba yetu SMS niyo 23578 na kinyame tandao niyo kinyanidia Facebook twi live Wero TV nombe kwithira wetu tira gichokyo ya kukumani na kioria kiugeto yantukerware na twatiri tukwithira twikithoma oburagio tukinyila methene to ya ndeto 23578 yeye muyagira tukudhuranirite Garia tukudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Thirikari ya kaunti ya Meru kurekeria ndawa cia milioni 60 irikanyagwa kimachibitari maturene. Kaunti ya Tharaka Nithi kubwithia watho baweka bwe ontwira bwa Mumeru ke meria ya Tharaka Mwimbi na Inyachuka. Twakuretera gicunje kia bithatu na kia muthia kia rono rwa mwanya kuthilekira kwa ntiri cia bore. Na kie murimi we ome kiumia kietu emureka kutherema kie urethi bwango ko chiankala. Kathoshe mwanya muno kiewe mutegeri kona kanyaga kwatana badu kinveto chietu onimbeto awini wa kingeru na muonanelia wetu amathithio tukobwerware imorin kremi beto chietu ikambiriria thai. Munene wa borithi ntere Chiegembe South Lawrence Jero na likithetie kuongeleka kwa makarika ya wamba wa bikibiki muchiene jwa maua akiwa irijwa higeta kwithwa ntere cia Gachioro na Kulamawe igicigone Chiegembe no thamwe na bone kite wirani ati ibairitaniritie na kubangania michemanio yokariati ati kaishigo BBBL bokenda kuthiria wamba bona chokete thirakiuria mwingi kwatanira na borithi kuringa riboti rirabeno kuyebwa wamba babikibiki. Marion Karugi nwewe na riboti na njire kinyanirite. Akiaria na metha ya Weru TV na njira ya mwanya, Sub-County Police Commander wa Igembe South Lawrence Njeru na kujirite ati bikibiki nyingi iri kuya tauni ya Maua ireta kwendwa gicione kia ubunge kia Igembe North ntere cia Gaciuru na Kulamawe akiwa ni bakuibangania na nene baukaria gicione kiu kenda kumatia ukaria muno kiretithia baboda boda. Maua tuko na visha mingi sana ya wizi ya pikipiki ambayo inaendelea na ambayo inahusiana na watu ya Igembe South na watu ya Mutuati ambayo ni kitu inasemekana imeendelea for more than 5 years kwa sababu pikipiki za Maua zikiibiwa hapa zinaenda kupelekwa saidi ya Gachuru, Kulamawe zinaenda kuuzwa huko. So saa hii ile mipango hiko ni kuongea na timu ya security ya Mutuati Sub-County na Lale Sub-County ndio tuwasiliane pamoja tuweze kuweka usalama wa watu ya bodaboda. Na uretiete baba bodaboda kwandikithia bodaboda cio ikundine na kwithirwa bariri thokire bikibiki ngeni ireiko bakinyela. Wakati yoyote kama mko na kikundi ni mzuri hizo pikipiki zenu ziwe registered
kwa hiyo kikundi ni mzuri, mjue your members ni akina nani. Si kila mtu yote akikuja na bodaboda anabebea hapo. Tena ni ya muhimu sana wana bodaboda, kama mko watu 20 kwa stage moja, muone iko pikipiki mgeni imekuja kwa hiyo stage, ni mzuri sana mfuatilie, mjue hii pikipiki imenunuliwa kutoka kwa duka, na kama haijanunuliwa kutoka kwa duka, imenunuliwa kutoka kwa nani. Kwa sababu pikipiki mingi zikiibiwa area zingine zinakuja zinaletwa kama maua. Hiyo pikipiki inakuja inaingia tu kwa stage na imeibiwa mahali. Nkuluki Ospindi Njaru na baurete kuringa riboti kituoni kia borisi rira barona mtoba kuthwania ni mwamba akiwa mono maabisa ba borisi ne baikite patro utanganira na maramari ndio ketha na arabate andite. Wakipata mtu yote ambaye wanashuku ni mkora ya pikipiki, peana namba zetu za watu ya security, wanaweza kutupigia simu na immediately tutaendea hiyo mtu na tukuje tufanye interrogation. Patrols zinafanywa mchana na usiku kuhusiana na usalama ya maua. Kiripoti Rawero TV Kumembe, Bitawa Marion Karugi wa Naftali. Konge na kuni ati munini wa gavana DJ Lida Kiome Ruare na rekeretie murio yoda wana mathaga yange ya tibitari ibokenda kunyagwa kima tibitari matureni na tariretie kunyago kanda wachia mungana yo milioni 60 akiathira thirikari ya mutumanto ethingia ikonge la kathari utira akaribate kwithira bagia chianda wakana ithimika itakarabe ithira bagia tocho tungata tibitari ne muthuri Murioki gatumenyethie chona njira ikinyanirite. Muthira na ruga rwangirwo gimo mwiri irumbite kutharukire kerio ndawa cia mungana ya milioni 60 ndawa iria ikethogete kimacibitari mwanya mwanya ndene kaunti ya Meru. Wojo ni kuringana na minister gimo mwiri no Dennis Mugambi. Atuga tuje tunenganire ndawa cionthe ira turare tukuoda ndawa iri ketho ciitite macibitari jetu ja level 4 alafu na level 5 alafu after kiumia kimwe jonte bukomenya imbrene turi after kiumia kimwe toga na chetumbe kwithwa tukireta consignment ingi ndawa na cio iria ikethirwa ciitite cibitari ria gwitwa health centers na cibitari gwitwa dispensaries. Ndawa iji toto order ije tuthithitie thaiji yoda 59 million ikwiritie 60 million. Amana bubu augite kaunti Meru kwina cibitari 216 na cibitari cionthe ni kubatara ndawa na igaciona. Batwe ibukumenya itu budget rate ndawa mwaka juju kithirikari ya gavana mutumanto ethingia ndawa mwaka juju tu budget rate ndawa cha milioni 300 na aja nio tuambiritie na order milioni 60 ibwaga kumenyithia mwananchi ate tuwe na facilities kana cibitari cia public ndene Meru County 216 na ndawa iji igagukinyira mwanka nturene ariori tuli assembly ni twapushire mwanka tongera mbeca cia ndawa from 224 mwaka juju cia kinya 300 million kwa ura cibitari jetu iretagwo Kagure undira rigo tuikwerie to Kagure na ndi cibitari jetu jiitite kuona ndawa. Antuna munini wa gavana Lida Kiome urotongete mbango juju agiba guchumia gutikira ati nibakurwa murimo jo nyimba na njire gutikira atie ibakona ndawa iri kwendekana kinya cibitari through our department ya health ibombete kwethira tugiaka inpatient ya ajiba cancer ikenda ta iria bejete gwikirwa ndawa cia chemotherapy nonto chichuka ya cycle ya 24 hours bomba ikwithura bakinengairwa ndawa bakimama cibitari turithithia bed capacity ya patients 20 kwamberia na tuga progress kuendelea kuongera that bed capacity kulingana na ngugiore kiendelea akiongera kwendekana nante kuthimo kagita nekenda gutigira ntu bagura murimo juju na no tuendelete kuthithia health camps tukithithaia examination ya breast cancer, cervical cancer, prostate cancer na itukuromba ananchi araboka igwa kwina health camp tafadhali umireni ibukomenya murimo yeje ya cancer uria twikirite thine nyingi na itukuthithia ura gukombekana kenda tuthithia early diagnosis
cancer ikienda daktari wetu bamba gututhiithirie treatment. Wero TV Mutirio Kangangi. Ate Geoffrey Chabare urani mwerekeria munene rwangine rontwire na utalii kaunti ya Tharaka Nithi awite akaunti wete ombaniete kewe kiboya bontwire bwa Mutharaka mumwimbe na inyamuchuka arite nyuma yo kinyanila kuikarobia mwingi kuoyania maoni iguru riegi mawatho yaraya kubwethwa mbunkiene yegio menyere bontwire bo awite na mawatho bobwa kuloka bwatetheria bonene inyakie kutheremia utalii. Martin Mugambi gatumenyithie chuna njira ikinyanirite. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi no ethiite na mbere kurotera kwa igana nginya kwaramia gitene gia kariba kaunti ya Tharaka Nithi bambiritie mutaratara wa kurutha watho bura bugatongoragia ntu kwa iga gitene giki ira tuwita culture and heritage policy ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi na mutaratara uyu twambanirie na una ndene ya gicigo mbunge kia Tharaka twathichuka igamba ng'ombe imde twirikiria na mara mono mara megenie na public policy no turiyukia maoni na kumenyithia antu mara tuthondekete ta department ya culture na tourism. Policy no gatutethia sana turi county government na turi akariba Tharaka Nithi kwa jumla. Geoffrey Chabare ora no mwerekithia wa rwangiro utalii ndeni ya kaunti no ariuga watho bobo gatetheria kwithirania na kwa igagitene gia kariba kaunti no, lakini theino turonire tuthi step ahead kana tukinye kinya rimwe mbere tuyukie ontwire bunda bura bwegie Mutharaka Nithi tubwegie bantu amwe nikenda tumba kuthina mbere na kubu protect na nikendo nchiaro chetu irikaya bandaye ciumba kugikiona mantu mara makarika mama areo matene na ontwire bubu tukwenda kuthina mbere na kuthikurikithia tuntwire bura bwa kurukirwa ikagita tuthia na mbere gukungwira ontwire bura buthia na mbere ku defend haki cia kibinadamu tutindefendaga culture igawiriri progressive tiga kwa iga riuga wana utethio bwa kuma nthiguru cia ruraya bukethira bukioneka gukurukira watho bubu nkiambiria na kariba county ya Tharaka Nithi policy ino ikabatetheria kuthina mbere na kubatetheria kuona utethio bwa mwanya kuma mashirika makithirikari na mara matai makithirikari na nkuruki kinya kuona urutaniri bwa wira bwao na thirikari na mashirika mamu bukithina mbere na kuigwa bukiongereka mbuge itwigitwe turi tujukitie kinya rinene ta department gukuria ontwire bwa county ya Tharaka Nithi na ara turuthaga gintu gitagwa cultural festivals na trainings na auditions kuringana na Chabare watho bobo bugatetheria kwaramia watho bungi bwa kaunti ya Tharaka Nithi bwegie gitene turenda kuthina mbere na kugeria kugaiga mantu amu na kuthi na ndo tuta document monthe turenda twathondekaga policy ino nikenda igwiri guideline na tunenkera mitaratara ira tugatumira kuthina mbere na ku document mantu mama kwambiria ontwire bubu bwetu kuthi kwambiria language na nkuruki nikenda twi thirikari tumba policy ino yumba gututetheria kuthondeka county specific laws iriga tutetheria kuthina mbere gukuria na kurikithia ontwire bubu kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Aumberene gicigo kia Bore ikwari na wingi bwa ntiri chietumika yo kamati bwa mirigo na inya gikionanile giotonga amuna bontiri chiambirerete kunyia kumane nacio kwithira cio watine bwa kwithira kithinjwa nontu bwa nyamati yacio kana inya meota yayo kwerekana kwithira yetumanto bakethira bakiana kana inya kwithira bakinyia miaka. Mwandiki wetu wa Ndeto Dorcas Karia na thiatirete ronoro na kwe muno na kige chunje kia bithatu na kia muthia kia riboti ya mwanya kuthilekera kwa ntiri cia Bore. Rwangirwa ADS neo Anglican Development Services Mount Kenya East ni rwangiro deno bichichia Meru gutetheria kuonia arimi batayanti green kairi tigere bakiuga kinya kuri no thinji bwacio arimi kinya bongwa ni bautatirite nyomo iji nontu kinya riri erajua itetungatagwa kithingi yotuma
namba ya ntiri itekina mani ati kwina mantu maingi ya changamoto nyingi ciukurukira. Changamoto mbere ri wamba bontiri wambi kuripotwo ati kwina ntiri coka matononto bwa kuthinjwa siwe kwa naito kwimenya thirikari ne rungamiri mantu akuthinja but still kwina process kwina mantu ya wete mbere akithinja ntiri kintu kabile kiutuma namba ntiri wete kina manzi iwase treatment omba utiri mathira murimi ena ntiri yawe kinyeke akwajwa ati ukasia ati mibikari atua mapema yontaura ng'ombe kana mburi yukairwa atua mapema indi omba kuona murimi ena ntiri yawe omba kuria maybe for 2 weeks. Siruri rwangirwa gutetera ntigiri ni bagukinya kinya macukuru ne mwanya kuritana ana banyi bata ya nyomo iji iria ikuritie baingi na muno ntere chanari gicigo kia Bure. Organization ya IDS ikuhakikisha itukuritana arimi ba umuhimu wa ntiriu umuhimu wa simenyera na kuinya kintu twina kyo kitawa DCC ni aratu itakiri alitoba skuru ila si na community wenye wako na punda to atumira alitoba ubo itakurutana community. DCC manisha donkey care clubs ila tumba ita skuru na itukaritana nabo umuhimu wa ntigiri itobatumira beta kurutana aciari bo. Ntigiri egitejana gerwa na mbeo mbithi kwithirwa bakinaga gutina twanya twangugi ni bagutarwa wikira muno nyomo iji yabata iria yumba kubandika keyuthi bakwa kuthina ngwe no ikuringana na urawa yukite ntiri iri no ntoke community thai na mukarira yoyo iku tabira siku thai omba kuona ntiri kuona kai nyomo ere zamani ne urombe kyo kompya yuthi nyingi alitangwe na ntigiri yatire kibikibiki but actually kirutere na rwetu kwena kintu kiwetwa cut ni mukokoteni ya ntiri itogwe ku improve tona kethana no tuyubwikie tayuthi wa mauriana kende there is for the youth at least the active ke youth kenda baibwa te ubanosia na inya gikeno kia muteteri wa nyomo iji abata na muno rwangirwa ADS ni kuonokia rire iragwatikana chi na ni bethagirwa kinyambari na gituo kia mwanya kiria bekaga irire yiwa ni kende ne bakathingata kwena ntigiri twawatite sita side ya Embu siete kamati na lori na itombere ku rescue urato thitha sitwa watantiri ontoira kwisitwa na siombili tweni yani afya yote mzuri kwena mali tosienda sia na ivasha kweta wa KSPCA inoto ina holding yard tukasentira tokona isi na weakness maybe sina maroda excess kana kasiuri muno to yatu asikene au kintira tombere ku rescue sita side ya Embu ta siojere na community baralamika bakiwa ntiri cio isiurite actually bombera ku identify na turabacokeria rugono rwetu ruturitene baita ya ntigiri gwe urina yaku mimenyere no thikire mugambo jwayo no ntigiri ne bati kuthikirwa ne kamenyerwa. So nayo twaromba thirikari yuke package je ntigiri imikire ndene ya program ya thirikari nikendera betha bena vaccinations batu tiritera ntigiri chetu muno kwitha kwina release bati gukurukira partners bo batutethairia so rabete ya kuro ng'ombe na guchi ntegwa baetetie kintu gigwetwa ntigiri na itukoromba gi county ya Meru thuru ngavana wetu Mutuma kire that program ya bangi ura barambire gwikira tutigae mono gucwaga afadhili baba pejo tutetheria na resources ile igutumika muno ire that humania na tubantigire giki ni gichunje kia bithatu na kia muthia kia rugono rurwa mwanya ureterine ni Dorcas Wakaria. Katho cia mwanya muno kiwe Dorcas Karia nonto bwari boti ya mwanya twithire tukiona ntumiri imwe ira ciomba kwithia chietu kinyila methene tu ya ntheto kumana na kiuria getu kira tukurete ntuku ya rwarethira no kuthwani thirikari ni bangite bwa kwani bokenda gutanganira na makondoria mpurene Weru TV siamini kama serikali ya Kenya imejiandaa vile itazuia mvua kulingana na vile wanadidimia kufanya kazi kiremi kumantereche wa mutwari wante wethikiria kwe thirikari kubanga kurigiria makondoria everybody for himself God for us all. William Tharimbo
Mudhara aliyowahi serikali zote mbili kazi zao ni kusema tumetenga tu tosha Kinoti Kanamba kumanterechia Isiolo kiwa kuwa wanta mwende wote ni mutuma kionge kwethira kiwa Wero TV. Mimi sijui kama serikali wamepanga kuzuia garika ya maji. Pastor Mweti Akui ita nambere na kwaraniria batu kulokira namba yetu SMS ni 23578 na twatiri tukwithira tukithoma gichoke gyaku obraki kwithira gitu kinyila methene to yambe twatonekanya kunogoka nini nduto chokera imurimi we ume na ratu kumurika rondo ra mwanyero Robin Kimathi ura nyuma ya murimo wa corona ywe kweya na ichethira ati na ngwe na ithire ndia yukuma kioremi bwa kurevya nguko chiankala ontonekete kwethira ndia kithirema obunene inyuma akaita ati kuraya ogeta kuraya. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na za mirongo remo nkama magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorere goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kwika mochama yuto matukangite ngachirewa. Mwana nyama kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria lebine rugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Odai. Ndabu. Kunda kalia ka. Naoni. Kinya gono kwenda? Niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongera kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Jambo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts.
gake kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyangia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Nenda kama nani? Yes, ndio gendo bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuongane ona ndeze. Mbie mwende. Baro mwenye choke bonde. Chivo. Atoto. Dia ndaburu mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujo nkima Jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano Jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Gakwatogeni orengi na nkatho cia mwanya no ntubo kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu twicokera ni ati murimo wa corona yue kweyeywa eringithiria bonere motoro ya baba ingero bin Kimathi uri muthako mwithe kumantere ciankabone agichithira ati na ngwe kumane na dingo ya corona irio Kimathi itire gamba kwithira yukumore thine bwango ko ciankala na miaka meka inyumene na ithirite nende akitherema na kwirirwa mbeche mubukone yua wiki yechunje ya kiumia kya murimi we omeoreteri ikome Kenywa. Kuthira kwangu gitigu kuthira kwa ume Robin Kimathi mwene Kim Farm kuma Nkabone na umere ume bakurithia nguku iria nicio obiti yawe nguku cia nkara
Nkejo rimine bwangu ko ndatora kutanguge kwandikwa Nairobi, lakini kuringana na ora our nation kugwita nguge ora twende jilenda mwaka wa mbili ya uremi bwako bwangu ko kwambiria urethi bobo bwangu ko no mwanka withiro wina umenyo bwa thoko mtoro kwambire jawoni ukutia kuna ngukwile ngito ikacha nyama na chichi ankara cha nyama lazima withiro wije market na wije na roke no ngukure chikinyere gitara kwendia ora kwendia chendera kula chikela chile sala kiriwe so ndaendete ala tu at least inkara no Kenya wanu ikiwicho aka customer na nkara chile jawa mostly mono nkara otiro ketheria utena kwendia nkara Kimathi imbi urethi bobo bote bati kwaga ukwite mboka rete na roje kiyo consider mono kiambirio ari makupa nguko na alafu mubuko jwa kujora nguko irogeka ukethota reta masabu kenda chiambilia no tungo kwenkara ambirio chokeria mbeche ambirio chiara nkara from then ithere rigi jamu bukojo akwake nguko chiankara kainge ciambageria ikurekia ankara nyuma ya meri 8.5 na bubu no bureme na nguko kira antu batemanyaga kome nguko ti lazima ikinya 4 months chiale edre tanyira bwaga neta ita kurukara kintu bionde bati ite chiala kongera antu ko kendera bandu ko kundreivia na nguko ina witile bati kuthera ina yombe kiambirio chiara so lazima nguko kuthera kinyira mzuri nguko iji irumagwa bya korea rimwe ntuku no indire Kimathi nguko iji chirimagiro bya korea nguko kwe ilo bire tararo pade okethera izi nguko cha kuningana na bati korea nguko bati korea ngla msingana okethera wene cha bude uri onde ukaringanira ukamenya nguko cha bati korea 40 kg ke nguko magana 5 na nunto nduke embethi ibathomere na winge no endi kutena nguge chio bichi jaza ijo mataro ja Kimathi nguge ochiandika je kwa ni ndongi mono ke balaba kuteki courses o chenyo mwela ke ya youth nkomba ko bain college mtu no ateka at least course ile akomba ko chendere hivi au ma school ageta na mbere na yakathithia ori mbangu ko like for me ko tainda je no ndi agriculture na ntonta je ndrengete kinya ko range course but ndajukele a different one but kuringa na passion yako ori mibwangu ko encho kya kairo le mina bwangu ko of which na ndire ko range na ntalaja waste Antonia Weru TV murimi uri ume na kome kenywa Rais wa Nthĩũrũ ya Kenya Ndagĩtarĩ William Ruto na kinyĩte ntere cia Qatar kĩkĩomano kĩa Second World Summit for Social Development na Ruto aringĩrĩte ndebe mũbango ya nyumba cia thirikari cia maũri ya nthĩ akiuga Kenya ngirima na jathatu ibagunĩkĩte na ngwĩ kumana na mũbango ũcio. Mwandĩki wetu wa Ndeto Raymond Mwendaga atumenyithie na njĩra ĩkinyanĩrĩte. Kiare kire kigongomano kiyele kia Mantheguru na retora kimonimoni Second World Summit, Rais William Ruto nayo kathete murandi yo nyumba sitena marayo affordable housing. Housing insecurity manifesting through homelessness, overcrowding and substandard shelter continue to breed inequality. As housing costs outpace wages, affordable housing must become a cornerstone of social development. Nongelete kuga nyumba ngiri 430 isiwako kuonthe Kenya na kuandika akenya ngiri 340. Through the affordable housing program, we are delivering much needed shelter while at the same time creating jobs and fostering inclusion. Today, over 230,000 housing units are under construction nationwide, employing more than 340,000 Kenyans and expanding opportunities for local artisans and small businesses. Akiariria manto ya empowerment program, Rais Ruto na ugete thirikari yawe ni obaukiria Kenya na kubamba cia witi na mbere na araugete bilioni 80 si Asola Fund ninenkanirite kire ya Kenya. We're empowering citizens economically through initiatives like the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund. To date, the fund has disbursed Kenya shillings 80 billion, an equivalent of $615 million, to 26 million Kenyans. It now accounts for more than 9.5 million repeat borrowers, including 5 million individuals who have successfully restored
their creditworthiness through consistent repayment, enabling them not only to re-enter the formal credit market, but also access higher borrowing limits and better financial terms. Rais William Ruto na uite kithomo niki inyereto mairoko ng'anania na nonto bo Kenya yaumire ki 844 mwanka CBE. We recognize that education is the most powerful equalizer in society. That is why Kenya has fully transitioned to the competence-based education and training system that emphasizes practical skills, innovation, and lifelong learning. Equally, to make higher education equitable, we introduced a student-centered funding model that guarantees access to quality education for every learner, regardless of their social or economic background. Rais Ruto na ugite okulukila malo kuyaya bwithuru thirikari akenya baba ciandikithitie kiri mubango yo caibongelekete kuma milioni 8 mwaka 2023 mwanka milioni 27 na manele mwaka 2025. Through reforms in health, ladies and gentlemen, the number of Kenyans with medical insurance has grown from 8 million in 2023 to 27.2 million today, ensuring that no one is denied health due to inability to pay. Ruto na uite Afrika ni bati kwithira iredi na itebiele ndene ya kiama ya ukaria ya United Security Council. Raymond Mwenda, Teto Chaweru. Mwandiki munene rwa nyinero TV Dagitari Esther Moria awete thirikari ni chiumetio tire ithomo birari toskurone chio bundi bamukaira biatetheria kutheremia kibiashara kuandikana na inya hokeria miturire yo na inyanja chio arite ya kiomano na lwamiria nene baskuru chionde chiote nthurone ya Kenya mambura yara ya bwithikirite skurone yo budi ya Kiambu National Polytechnic ya brato tariru mwandiki wetu Andeto Anthony Kathenya. Kile musemano na arimo banene baskuru ja TVET kuma Kenya ngima musemano roediri tokithi na mbere kwa ntukujiri kithingatino kaunti ya Kiambu mwandiki munene kire department ya skuru ja TVET Esther Moria alikuwa mubango mujiro mothomo ma CBET kana competency based education and training kire skuru ja TVET wina morondo ukiri umebwa mwana kire biashara kuongera twanya twangugi na kubatethire kumenyera njaji yao. We are going to do our best to invite and have industries in our institutions so that our young people can be able to do dual training, which is practical training within our institutions. Kulingana na mwandiki munene Esther Moria, moronto wa thirikari ulikiri mibango ya thirikari tayo beta kana bottom up economic transformative agenda mibango elekiri torito nenkaniribo umekire ngogile gutumira njara kienda gukire sekta imo ta uremi biashara nini ja SMEs na kienda gutira Kenya ne kwingia gioto kia mwaka wa 2030. And we have agreed as TVET institutions, because it is TVET that have got to babysit this country to the next level of development. We therefore must transform our minds and be able to train the way we must train so that we have the necessary skills and that are able to babysit this country to Vision 2030 and to be able to achieve the better agenda. Kulingana na sonko njibulabo didi tue ndereje Mount Kenya jino nini bwana balaba gutonya kiri skuru ja TVET PS Esther Moria leo kiuga thirikari gatigera na bonde balaba kuliki form 4 bakethiro bagetukira kiri kithomo gya TVET mbele ya kuthikiri mathomo ma kithomo kia iguru. It is not just in Mount Kenya region but in right across the country. Go to the coast. We have a big problem there. They simply don't, only about 10%. That is actually a serious conversation that we are going to hold, that we have to hold with ourselves. Aidha bakiali omde, aidha bakiali kile musemani yojo, arimu banene baskuru ja TVET, na kuganege kwa ruto umebonene na wakagita kanini, na kuganege kwa ruto umebonene na wakagita kanini, umebolabu kumba kubawera. Aidha kagita kane baute thirikari gutigira kwina mbesa mbiganu kira ruto kenda kubatethira kiri mathomo mama mao na kenda gutigira ni makothoma mathomo mao mpaka muthia. Kwa sasa tunataka mwanafunzi akikuja shuleni ama akikuja katika chuo chetu cha anuai anasoma katika miezi 3 awe amefanyiwa assessment na amepata stakabadhi ambazo wanaweza kutumia kutafuta kazi. The issue that has been a challenge, of course, is the funding model.
through which these trainees can be able to fund their studies. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kongi na kuni atea kariba machaka wa dini ya Kibirechi batariretie kurea kwanirwo koni mubango yurajwet thitu na mbere ya kunyagiria karimbe urungu rwa thirikari ya Gavana Fred Mutumanto Ethingia bari wotewo wora mukire nyampende mweya mbeo bakendo tarirwa ethira kaikweyanwa na kimenyano ibarombete nkuluki bareterwa kwenchuku ya NCPB bokenda bakareka kwithira betumira nkarama nyingi kwithira bakira fertilizer kuraya gakimutagi na thikirite matheta ya karibano tuthuranira ribotie. Warira mbura yambirite kura na arimi kuthagathaga minda yao. Endia kariba machaka wa ndini ya Kibirechi baruga bo mwankira thino bationete mbeo. Mono eranga bano Meru Mutumanto Ethingia thiritwa kinenkanira kiri wandi mwanya mwanya na bo batigeto batari na gya kwanda. Ati tutarona mbe ucha kaunti na tutikumenya nari kujukua. Turi antu ba Kibirechi awonti. Tewa memba beto. Tutemione na tutije nari jukagwa na tutije mwere karajura chita kujukua cio. Keto mineke mbeo ito kinyana kiri bautwi nuraja na kinda bakerua na Kibirechi to kwenda mpempe no tuthai ne gitara kwanda na inya chari betu banyerekete muno ajojo na iba kwenda otetheka thai gukura u itorondona ondingi ke wa mpempe ondi jeji kwa wa mpempe ito yetu na type moya cha mpempe rira ngabana wetu Mutumanto Ethingia rira gutango gujere kwa cha mpempe tuna ondi 45 na tutara ondi emorets vesto ke ondi ria ke ondi 45 twatara municipality tutumitarana tutirajirima twatara ondi 44 ito na tungana to ondi 44 tumbe kona ja dai mpempe jo cha kwanda dai mpempe china koro mp watagera mpempe dai ere ndu anduke na makana na nini andiri ukayotagera na ara ndipo tire ndo 6 andiri na rankurukia kariba baba kuromba baretero sirio mbondi karibo na baba tike kugira mbeo mutindo kangangi no ntunwa ngarama bagutumira tukaja gwakirwa correction center ira chiomba kutomba correcta kimpempe ira na fertilizer tukaja kwetu kona na 6 andiri ira muremi wa magunika nkuruki challenge ira tuona turi na antu beto ifertilizer bato fertilizer to emigira town ori umanje ku 5 emwe kuroga ata kumama aria serious bond ugetera monka ukethera we namba o igana na umere gwa ku 5 we namba o magana jaire na umere gwa ku 5 so itwaromba mono are ndikiri na mwirigi na ntu Ethingia tafadhali bokombo to ataretera aratomba kujukairia fertilizer akue twagwirwa kuma giciko mbunge kia Bure ngiribotera ndeto cia Weru nyoka mbitaga ki Mutegi. Ekundi kia Wasafi Bora CBO yekinyete ntere mwanya cia gembe irio baibario kiotene na kuonge ke mubango yoyo wandi bwa mite kaita kambura yonekete witambire na kure bore tia Meru hutiri bakwanda mite nja chibo kendo tetheria kiochokaniria rera ya burato tariro mwadiki wetu andeto Dennis Mugedi. Wasafi CBO gikundi kiritite kumenyera rera na njira ya kwanda miti sukuruni ya Baibario na St. Mark nteresi ya kiotene gicione kia ubunge kia Igembe Central. Batwe katwa mwete kusensia this environment and this community yonto ito kuona batwe miti ni aithirwe ni antu bamakana na ikatu kwenda kwanjiriria ringi hupya twanjiririe na twethe twina slogan kuwa Tree for Life ana tu Rwanda na tore gotene na plani yetu ni toyana mite ando ne menyerwe nigeanda environment essential. Pokeni shukrani sufufu kutoka kwetu sisi kama wanafunzi wa shule ya Baibario. Tunashukuru kwa mmechuzi shule kuchange environment yetu. At least wakati wa break time tunapata pali pa kurest. Tunashonyana tumba kumiona na tukubana ntubo turetera tuku appreciate. Riri igitare ambura inyingi barira muntu onde waria ari akareka ambura iji urira nthi utheri na tigire akwanda miti inganona nayo igatirie gutugarira kinya igitenerea kiaramo. Dennis Mugendi, Weru TV, kiotene wandini ya dhirujine, Igembe Central,
kaunti ya Meru. Kathoshe mwanya muno kiwe Dennis Nonto boriboti urikana kiuregeto giantukwerwa reto kuretie thirano kuthoane thirikari ni bangite bwakwane bwakenda gutanganira na makondoria kaita ka Kambura. Araniria batu kulukira namba yetu ya SMS ni 23578 na kinya ruterene rwa mitandao yetu ya kinyanilia Facebook, Wero TV na kinya YouTube. Nombe kwithia witu chokeria gichoke ya kunteri na tatiri tukwithia twikithoma obragio tukinyila metheneto ya mbeto watonekanya kuno kanini enduto chokera ninje mwentere cha KK kiola wa dini Antwamboi abraba ichumiretie kwithira bakiromba thirikari ya kaunti na thirikari nene gutiri bakweja mweno chwira ntaira thina ya murimo jwa nyimbera yonekete kwithire kiampanga kenje nyingi na nyotiri bakwithira bakie Nigeria acheba murimo yo ngaramachia utungata nyuma kaitate kuraya ugeta kuraya. Siniliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Athi pharmacy rere akwena serious body ya mawa ni bakubugwa togeni bwinthe kire promotion day Jumatano tariki 5 kwambiria thaijiriro kire arimi bonthe bakaigwatira ndawa cietu cionthe cia kugira ta Habikil Colopa ya 200 ml, 500 ml na 1 liter na ya tunyomota Metador, Digrimax, Password na magorija nthiguru. Riongera nduka yetu Jumatano tariki 5 na wigwatire ndawa irio kwenda kuma kambuni-ine mwanya mwanya na magorija kuguna mubuko jwaku na yewa ta t-shirt na dust coat. Kumenya nteto nkoroki ringa thimo namba 0792 148546. Karibuni Athi Pharmacy Maua.
Mwenzeni wait. Leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Leo premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, what's it? Iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Katho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite ambere na kuromera ndeto chieto kumana na kiuria gieto kira tukuritie ntukierwa ri kwini imwe cia ntumiri ira ciomba kwithira chieto kinyila methene yetu ya ndeto kiwo kuwa Eluweru TV ni weila kumantere chia kangeta mi naona bando hawajajipanga sababu hata kule watu uhamishwa bando hakuna wenye wamehamishwa. Kiwa kwa Eluweru TV mimi naona serikali haijajipanga kabisa. Kiwa kuithira hongi ya kuithira kiwa hata kama kinyoke ya kuithira thirikari ni bangiete mbere buru antu babatere kwithira bakiromba murungu aithira akibakaria eta nambere na kwaraniria batu kulokira namba yetu SMS ni 23578 na twatiri tukwithira tukithoma gicokyo gyaku twichokerania ati nje mwentere tia keke kiola wa dine ya Ntwamboi ni kuromba thirikari nene na inya ya kaunti kuwatanira ochuwa ndawa ya mpanga ya nyimba na inya kuona burabomba kwithira bakinyieria achie bakansa ngarama yotungata badite ya oreba chemanetie kuromba endiwe ya obatetheria kurera ndura chibitare rarethirite ritumirwa ni mwendwa wo Nicholas Chabari gatumenyethia chona njira ekinyanirite Family mwekuma antora acha akeolo wandi Ntwamboi endine kurira anto bagwendi bwega yibumirie ebuli mpweko batetheria kuona mbecha acha kuthina bena utungatira amwendwa wao urari chibitari ntere echa Nairobi no ntoba kwithirwa aina kansa etwikite kinyamara kiabo na kiathiria kinyainto obira barari na bioburu gwatwigire kuringana na thinere kinyata na matini kinyata itiomba umutethia iyo baturifaire mpisa ita mpisa watuka ni hospitali private imbesi watuka itiomba kureka ni sano ndo chanira ya msuko na nilete kwa hospitali private watuka mbito mbaga tumira go ni 1.2 eta hospitali na ngiri 15 ontuku ya bati kuku ma hospitali na dayo ontuka itu na kiomia 3 to no ndo bambejira gura kobenara ngombe ciake mburi na nguku oroko na sikiywa au na anjora ngombe tirira no mbite kwendi into bibi yake kenda thaitira manda mwoke kana ino twana twake no gakolele murimo yura imurimo yuite time to heal over 6 months so ito go in future anto bawendi bobo ya bakaingilia nikenda kobia atigendelee kwendi kintu kiromba gwithura nakyo kyotetia na bake nendeti tayari bionte na murito tokarani ara wengo murito no golenji binongo ati tokothoma manto andawa tombero kinyo chichanga moto timani ya chumba kadai anto baba komba guburu no batutetheri mama atiritwe atoke mo situation ya family actually is situation ye very needy so tafadhalini atongori betu na inya buonka mtu kona manto ya nombe kuyotethia njeye kenda bomba kwithira bena kenda nyana bake bomba stoka skuru rengi na mami wo ora actually ukuthaitira otoro thai ke sibitari ya mpisha
omba ku access omba actually kubwa ogwende bakiromba akinya thirikari ni thinambe na kurutha abure mpwe gutigira kinya cibitari ino ire kaunti ya Meru icikuthinambe na kuona amashini na into bionthe bia bikwendekana nekenda kuthinambe na utungatira murimo wa kansa onturiro kuona thini kwirira ontu kansa cardiovascular attack mirimo minene twangaika sana kumachukia antu na Nairobi ubaurire nyumba cia kale onto manda muka urire tu nyumba ya otura ntikumenyora iri awani lakini murungu nakomenya so nkiromba thirikari yetu ezindi equip sibitari cietu level 4 cietu na mutuatilare maua nigenda bemba kwithira bakindila mirimo minene ye tutikomba kwithira tuitampinya none na Nairobi county government ya Meru president yetu na yanere cancer center tafadhali cancer center niombe kuthiri rungwe so that mama woyo mami yetu actually aswi murimo yayo atomba wit all the way to mpisha Nairobi na ambia sio tumeka utweke Meru atibiwa thirikari county government ikasukuli kama ntonto katate ko itakurayo kwa kule afueni ntonto genda kolelia ntonto weekend kwena ma weekend zemenya no mango tumia Githumba weto mone ntonto no mango leli mwasie mbese uto tumimbe simbige sana kuma kiora ntombo igebe north Petan class Chabare kwankulukia miaka 50 muroyo wa kwa thumara thwanatiania West yuethirete yuetia asara yo nyuma ya mbura ararwirwa muroyo runuka no kondori ntobia ituminturene iyo nyuma ya muradi yo kwithia yukirurwa kana nyuma ya murandi jwa kururia muroyo kinyanila nendia karibe na kuirwa bakiwa kaita kakambura batithira bawatlete nkorojarene chyo murandi yo kinyanilete runguro tongeria bwa MCG Muchui ya bratutariro mwariki wetu wa Ndeto John Diga Yekenona kuwiro gutari mwanga kire akarina aturi bakuma ntura ya katheru na nturi ria kube inu wandi ya thwana nyuma ya muro wa kwatha marora gwithirito kibanga ikayo kagita wikondoragia minda yona kakinya me ya kuthia na mbere no kondorua muthenya we muthe ukurukire MC wono Muchui kumba kuigwa atemerete muro uyu mwengere kenda rujuru atiga kwangaikia karibaba kuma 1973 rera ndetere kirasi 1 Toeta kinyanga roe thai wonia ndona roe ruro kobua na angweretwe muno no ntobwa roe ruro kwa thumara kuma 1973 ngechumboka airuo ngetora gora mayani totora yote kundina totora te kundina siktu totekiona kundira roe totekiona twatera nara totekiona gora chukari na bora buto kwinyana batekiona tira chukuru baretera ruro ko mogarua na baita chukuru nyatha ithana ni waibwa ya sana no twa munji Muchui kwenja rwero rwetu rwareta thina sana atori bataomba kwitira barabara ena ekatheru na miunda yone nyaka kwirwe sana nende bya kurabia to bikagwa miunda yetu iterundwane rwirenge itethukanga na antu bakaomba kinya utumira barabara era for transportation boya kutina thina na arabakuwa bethirito bakenga ikawa nkuruke mianga 50 kumania na rwoyo rwa muroyo wila pio kinya miaka utatangeke irero niko mwanda yakone na miaka 22 lakini ndo wana tamanga nkona ro na wati nyami ro taro mabia kuratwe mechikira taro lakini njimu iguo chagara tu nkatha na ndo bathwana remwe twatera inya thukuru tukare aweta twathiolonga ndenere tawa ngondrone tukawa tanjirere lami kalimbene nara kuma thai ro atinende ro abua woni ndarwethire 1973 rera ndayire ome barethera bane nyamunda inya kayele na ithatu lakini batikimenya kurima kuo batikimenya waka kuo eruare njimu tumanyana betu bona wita waka ibu ontu tuchokeria nkatho na tukaua uwe njimu no nginya miaka 5 ingi wiyite katwa kuwata njara iromba ria wendikiri MC uyu wono Muchui bawatanirite na gavana county Meru no mutumanto ithinkirire mwera yoyo kia kumba kuendelea phase 1 yathira na phase 2 na phase 3 yokinya munyarithi watana na rwa kiliara I think antu bathwana baketha bare usava mbeta na tuinte tukawirwa na ito wiretwe na nyana betu baketha bai safe baita skuru atu tatu safe nyo tukiana utuko ntu bamekuo ko buranda koromba njimu ndakwedi gwo chagara twe nkati ba tuinde tokari antu bathwana endre buranda watia nini no bwethe ukwatiara wena mamanga munyarithi tuinde twethe kintu kimwe nikenda nyebia kura tokomba kwana miunda yetu njimu akika tukwira watanire na ngavana mutuma ntoithingia
nigenda au ange nigenda utetheria bona burabuka kwa barabangi bari aiti no tutwe tutethuka tumwiribo ya buru amwanto ethingia watenerete bonde ruwe tutam tutegua gobonge tutam kiripotera ndoto cha Weru kuma ntura ya Katheru wandi ya Thwana gicubunga tigene West Mbita wa John Ndhiga. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Kio kungwira miaka 25 yotungata Safaricom niruretie mubango jomwero ara customer 25 baga ichindira mwanka milioni 5 na chio biashara nini ichindira bekibiki cha mauro ya dhato kuringa jeki biashara chio na chio biashara nene kia mukira nusu milioni kuringa jeki mirandi maturene. Delighted to be here at Ruaka today. We have just launched we have just flagged off a big moment this morning to kick off our celebration of our Silver Jubilee at Safaricom. Safaricom was started on October 23rd of 2000. This year on October 23rd we celebrated our 25th anniversary. So today we are kicking off 3 events. The first one is a national consumer promotion that we are calling Shangwe at 25, which will reward customers for being loyal to our business, for being with us for all this time. And there will be daily prizes, there will be weekly prizes, there will be prizes that will be announced every 2 weeks. The largest prize will be a million shillings, 25 Kenyans, because we are celebrating 25, will win 1 million each. And then we will also add 250,000 to each winner to spend on a community project of their choice across the country. It could be a school, it could be a women group, it could be a health facility that they want to refurbish and so on. This is to celebrate the role that Safaricom has played in connecting people to people, people to opportunity, and people to knowledge. How do you enter? You just need to subscribe to any Safaricom service, send money on M-Pesa, pay with Lipa na M-Pesa, pay on Pochi, also buy a bundle, buy voice, buy anything from M-Pesa, anything from Safaricom will allow customers to enter into the promotion. Now you can go. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Katho cia mwanya muno kiewe mutegeri kona kanya gakwatane abatu kindeto chietu mbeto na njire kinyanirete wona tielo amaboya thithe na nusu oni beto awini wa kinyero na muonanilie wetu amathithio tukubwerwari I Maureen Kiremi.